FM so for Adwenepahene aka Enkrata Mukinkon aka Fufukin aka Bema Yemfa ne Yerenim enye fom aka Mitua na omotie Mr. No Pressure. I will send the kwaso so no no share video no edama yesre be adan the video bi aba so nsa be dey oso nsa ebe kan sa pepe ai da bi Adwenepahene me kan se mi se Mitua na omotie no ya na me kan ebi mu fise me di akro munti asem yi pa we yenche ene yenche kra ai because enra am say mama part ekwa asole eyeye ne wa bebre de ewo ho mama part ke kan sem bebre de ewo ho nom so ate ase mumye nyi otan fa nto nchen ne yenka nokre ewo wiase munti ne yi pa ensem bia emre bi atwam me Adwenepahene na meka etu maamenefo mama party fo a na ne nkrofo nkwasiafo agimifo na omoto na agimie ewurawura mutirim no na omompene no ene maame no atena se hunu se ensema na Adwenepahene eka kire ni nyina abam adentia mekasa awale monije important pa awale monije important pa na oba so ne bemate na se bema so te sei opani ntina akofa no se wutie bema no asemo a oba no woni jiwa awalem ba se wuntie bema na asemo a e create problems bebre oba bia no otie bema asemo a bema no befu na chi akoye no ma bi mema ye stubborn okoye krompo a enam so bu ne yiri soro ne yiri ntino na odi sie ne yire. But yenhwe mama part efa npa bebre di na chi de nta me yesa video we ne say preaching bia ma me ko preachi enra no matie mu ye pa mo kan kire ma me say me Adwenepahene de me nye fake me nye hypocrite ye ena ne ye kase ma me no won sesa tie o ye na ye pese ma me ne ensesa na say ma me no ne no bia wo ye ne ne enyoma bia us ena ma me no so no peace eba pa o media no so muntie Agradaa na eye pillar ano ye problem kese pa mama part ona na oye pillar na oye problem kese adentam use asem no because mama part na eba obedi so reverend usu bempa edin na temu a na ahye obia maame na oba bon timbe use reverend usu bempa edin na temu a na ahye obia na eneno ye nyine wo eno ne reverend usu bempa nsensem bebre media iso ene se tinkom e baaye ne nyine mu no e bia na nka maame no reverend usu bempa mpo na hye maame ne nkom se maame no ba be evangelist reverend usu bempa dikesi den se papa na ono no ebo mpa ye ma wo papa na obo mpa ye ma wo se wo obeba ababaye evangelist no wa bejime bia uni twase wate wa ba bejime bia uni twase ni kwase na futu a kowura kokacha kowe se oni na kokotomra fi abo bi ba kwase akobuso na kodin kwase asem uni twase ni brana bedin kwase asem mude mu jimie no ye kasa na wa bejina kwase wate abo bi tisa wo ba me ne twem wate kwase brana bedin kwase asem wa abo una futu uni ni twase ni wate kwasa mude mujimi na mude moto a mujimi e mojimi saa munso enyansa no kwasa e kenya nsema na moto atwo kwasa asem to kwasa afodin e wa sei wo amene twase ni aboa brana bejimi biem kwasa jimi wate mole wate aboa funu wate mude to na ye adwene ne kenya nsema na jimi saa kwasa wo amene twase ni wate abofu wate brana bejime biem wunye nyai se koto nsuo wate aboa wo se nwa nsuo wate kwasia wo se ekan sai mobawa wate abofu no peace wate so ya ba na be ma abofu ti sai wate kwasia mu de ye kanya nsema mabejere jimi saa kwasia se kwena kopo obi achaw wa na ye obi kopo na achaw wo ma me chance wate wo de brana bejime biem aboa bi ba ti sai wo kwase ye kenya semwa na mama yo jira na jimi na mujimi
e dey jim sam no sa kwasa sam no me da medi watem o medi watem papa ya ase mobo dam e dam bi na ase mobo ya ase crazy egumadwunum crazy egumadwunum won mo fo jim ye mra ha say me say di watem me mbro ko me di watem no wagira so hwe me kwase wate aboa so no futu a ko wura nkata kokori de say onwenya nkonto mra fie ofutu kankan uni ni chaasni twem wate aboa wate brana me du wa me atem kwase na ka kyerem se me kopa wa me akyerem se du wa me atem bi mu ka ho wa podam junjula wate kwase de Abraham platform so biem ye kanya asem Agradaa ya ade ne ebo na baso a ne ebo so empa baso mo de mu jimie no na mo de baba se be jimie a me de me du atem me mfa ho nchew me mu samu ya mu ni me dada me ya fa Mr. Fan free otra one comment me du atem be 10 minutes me platform na me call na feel free me no atem kwa me onto me ebusu ye nto aso sai pepe ye nyina wa na evangelist on my part be di papa ya tem kike kan sembebre ene oni me nua ba ngege ene ntokwa left and right the dim nua ba tem na me nua ba so di na tem what you say take for that ye wa ene Agradaa ba be di matem di me yira tem basa se ni nyina no nkwasiafo agimifo obi o mo sha Agradaa achi ebi na aba ha ya me do mu ni twasni mo mo no nkwasiafo se ene o mo hunu se ene na sa agimifo no hunu se Agradaa mama part osesa oso nkontokwa biem eti ye mu bise ya ne yesi ye mfa no ntum no ye mu bise ya ne yesi maame no ye mpena asem no a ne no omo hunu se ya gi maame na tum omo hunu se maame no osesa nti sabi nkomo se ye kokunu enne no yesi ye mpene no ombu afu tu ye video wa no odi ni jimie ne kwase ne mu ne aboa bi se no ba be gira ba ka kwase asem meme so de meme fa ho nchew so ye bema na wayi wanim 2023 we ye bema yi wanim na bra nya bema so ne bema we ye fianga bia na bajimu wa na magi watem wo he ya fa ofeka account bra na baji watem ni die hwemi mu na fa ko omunu sa Agradaa esisa mama part esisa no ene on se maame no ohia sundue me Adwenepahene te na maame no we he no yara ne ye bo na chidom ene so maame na tie futuo nti adentina maame na tie futuo a yensan enkuntia no adentina maame na tie futuo a yensan enkuntia no ye enkuntia maame no nti wa wo wa wadwene se wo be ko tie maame ne bia no ene woni Adwenepahene nya mempa nkwase asem munya agimie no nyamo na mo so paso njo media no so nyamo na social media Ghana fo yenya ntokwa na afedie Ghanaians ai wo so maame no essence say no so afo panyi a odi na ton na tambie mu a adenti na ese ekotan maame no ne yetimi kutia maame no for what me na mka say the Agradaa mama part asole no ebe tonto kobi kako ene mama part me na kaye me Adwenepahene na mka say kedo aso ndem no ye de nimo be taxi rank nanka e kan say esiama aye bookman na ba kono so atiti ticket ewo kan say taxi wo na esiama ko ja trotro what you say aha na o mama kan so ye do makota toilet so e man ne mema side but ene no ye hu say maame no aye nioma bia atoya koma so maame ne say ene okunu eye pastor Elika na sabi obeta media no so edidi na tem okunu pastor Elika na obeta social media so edidi na tem aye betu no for obedi atem eye papa osu bempa a no obedi na tem no won na tem bi ma adentre yakoma ento yeyem ese yakoma to yeyem ti mo ana mo se mo do maame no o se fofi enu mo fo maame no bia mo se mo do maame no o se mo hwadio eye ena me nua ba de broscotos eso mu twintwan ena no maame na eko a e ka mu nyina ka me ka se me nua ba no wonye ene na me nua ba no e de obuo ne die to ho e ka so no maame ni personal issue bia no was afraid that mu nyina must attend against me nua ba no but mo na attend against mo ni be guase maako me ka kire mo aje se me Adwenepahene me ni wo mo ni be guase maako mo frele me boa se mo nyina mo frele e ye fedie eno mo fedie ene maame ne se awale bia no wote ho a na wo mbu awale no
ekunu bia no te ho na ekunu edwane akono ene ekunu na bo ne dogi ene ekunu no abo ne dogi nto hia sunje ofie hwe obie ne won pa sunje ofie obie ne wa won pa asunje e ofie because first man naka Agradaa ye ba meni aba ngege ba de bia Agradaa no otunufo mama pa to otunufo otwa na chi no otunufo otwa na chi no otunufo me ba na me twa na chi no otunufo me twa na chi no otunufo na ma ame no ebu afu because ne nkrofo agimifo nkwasiafo no ano mo hye na che otunufo tubone no omo as akwa ekura ye wan lady we ekura ye wan maame we ekura ye wan kwana ko dina tem no ma seti camera si mama part anim omo aseti camera esi mama part anim no mo mama part aba be di watem media efe de mama part ne ho time bebre enya ma mena gasa na ne time no ne nkrofo agimifo na no mo hi omo hyehye na chi a wo push no mo na no mama ame no agidi mbone okay mo se ma ame no the sia no wabokro no asem no court asem no court de ma ame ngege de be no be biem me Adwenepahene de be ne me biem e de be na ye kun ya asem ko du court yes enya biem we are victim for asem any evidence for kokoja e court e simple as ABC ye nyina nia na ma ame no call remand be de bosome ni akire eti afrei na what social media now be ka kire ye se na yen kuma hiafo aboa nya no kura na nya ohiani ebe so na akukuru niska kuma skani ohiani da bia na etu omofo no ene sa afutu na etu omo no afrei ni yesa gotro ohiani be na akukuru niska ekuma skani ohiani be na akukuru niska ekokoma eka ne sai oskani ni ekanya na sam kire mu a musibuoi ena den munti Agradaa no masem ensem bi Agradaa kan wa no mama part awurade Yesu Kristo maame no wasesa muntie sukuru na no wo twane no e de ntina no wo ko esasa na wo diponi achi tie ene wani ba wo so wunya ukuru ana onsem awurade onsem kase ema Jesus yes yanko mesuro bone na ma tweme ho afri bone mu na mawurade ansai me na bonsam sha ho mawurade onsem kase ema Jesus muntie preaching ni verse 4 to 6 no Bible class bi wo ho we na me pese omo na mo so mo do mama part no komo fa sa video we no mo fanye programs na omo mbo because preaching na ma me preach no ye fa bi ato chen atoma koma so pa atoma koma so yie pa asem na ma me ka wa ha no me se ayedai atoma koma so yie hwe ntina me se me nya hypocrite no social media no obia no so obia o me mama part me nso no but ma me no ya ade bi na enya ese ka we wiaso se ni pe ya ade na ye na wo tane ekofa hitia na nyame mpotua wo ka so bi ya ade ye na wa dwene mu no sa ade na nipa na ye no eye na wa anka na kure e to ne to ntiri we ye me so nkwase asem so sa to ne to ntiri we no ye so nkwase asem bi aso so bi ya ade na ya ese yetima nipa na chance to ne to ntiri we me ma Agradaa chance me ma mama part chance na woni e kan say asofo ni nyina enkamom no mo nye dey omomfa o man no enyina good position enye we to na say tie eno so nkira say osora bedi nkwase asem obi abeka me Adwenepahene na he me fa yawo me fa won chew mama part ena wa ya ade atoma koma so yi me bompa ye say obeto akoso ye sa ade because ene no onya dogi bi opeso onya bia no onya wotie na wokunu asem once and them amini tie okun asem no mamini ko japo to preach ya ne preaching different and them amini preacher on preaching na o preaching nyina atim say e odon ko a asundwe preaching ntu umpe we na apedien nkai kane na kane Sunday kama amini be kwa asolo kano papa na odi kan be diatem say na mami uko preach ukuta Bible e kwa ko preach ya odi kan be diatem anopa ansa na wako popito ko preach no opon ba no se be diatem se na nya ono a na kanipa na se what so trom asesa afri ne bone ho ofri so trom asesa afri ne bone ho aba abesere bone fache but mama part me so swimming pool no de still na no me enko dwalo me enko bo osu e wo nsu atinim ana se epu mesrew
eno kwa de swimming pool no kwa de so mani nye ho me Adwenepahene no preach na to makoma so pa ba swimming pool no kwa de ento makoma so mesrew enya fali o engasa Adwenepahene na kana waye edi nsira bedi wachi mama part me ka kirew once o mo na o mo yodum no yesi utwa sa se utwa sa akọ de wa utwa no se wachi akyew but obi odi wachi no na be kirew etime me Adwenepahene no ye na ni ye ka kirew se maame e ajewe ya na wo ye ne nye ntan o obianim sa asonda na wasi no aboka pa asonda na wasi no waboka yie enti sania asawufo bi mu eje correction sania asawufo bi mu eje tight ewo ekwanpa so no tie asawufo bi mu eje correction wo kwanpa so omo je tight okwanpa so no oje sa ade no okwanpa so a obia ne oni asema because service adwuma krompo wo ya ye pemfa so ede ewo ho meboa nti kesi da se oje normal correction obi aba attack o na se nipa no ebe fo normal correction oje obi aba attack o tight oje obi aba attack o nipa ne ebe bro na se ne no ma me ne se dian niama ohun se no wo ye no se na Agradaa apamo ne nkrofo nyina hwe ade ma me no evangelist mama part me de Agradaa de mitimi nyaika mama part e ho de fa cheme mitimi nyaika because of say Agradaa na ngasa ye din bia e me de ai o bob say no ojudha gaga what you say ha me so mbe katia antimun katia mfa konkoye mo headline what you say eti me ka kire mu say maame no yen try no this year na hwa ade say maame say ye no cross ba be daada ye mu bi say Adwenepahene ne ye nua ba maame ngege mu ne sofo so empam na manfo de bepe ayi di kaka ene ye me do nyame nka me de sike come of Jesus Christ me da me come no kure omuna na nso pe maame na sem o se ne omudi maame na tem eno nso omudi maame ne ho yaw adente maame ne so pe peace adente maame ne se omuna na se bi omufaye na eka na koma omuna no mu twi na nimu a na omuka na kura kire na ompo masem eno ompo masem a mo ha opa na se also preaching mangofa asiafo munim nya asakra verse number 4 to 6 also say obiara oye bone no oye de tomra wo ye bone de tomra na bone ne mra to obi so obeto mra bia wo se mra ne wo ye dwuma esa na munim na be fa hin na bone mra ne wo ye dwuma wo fa ye se awurade akwan e ya chewa awurade wo ba bi odo be fa na wo koba enye obi na be ka kire se jai bone enye obi na be ka kire se jai ahase no mama part part kire se ade bi wo ho a na se wo ye na ye ka kire na wanti a okwanti ade na Nyankopon epese osesa because be afensa na so osesa no na bibi influence na nisu bia o ntene wo hunu nsesan ne mu difference bia nte drum mra okọ choko hono me kwan dokote mama part me boa se na kwan do Pastor Eric na o hwe Pastor Eric pa ba court ho na be me gine Pastor Eric nie na wo kopa mama part hwe be me sisisa o si ye anadwe mi ofia nka me huresi mi kunu so me kwando be me kwando abusa mo share video nyako me kwando be me mama part hwe Pastor Eric pa court ho na Pastor Eric pia ko si ye mayasa kame bude mama part me boa se na opekotia di satam no na opeskunde na kwando dogi pa no tra se hunu se da bi okwo na ne kondo okunu no ohunu se sabi empama gro ede bema kasegu oyira sumu a se bema no oba no to no o se mama part o opodo pa o me ka se bi a kire mo mu fi se da me ne me yire ye mama part enya ne fe pa wo product kasa enu ntina mrebo kasa Pastor Eric fo na nimu mra na Pastor Eric so ye na eye pa wo se ma amie me fa mma wa kontokwa eni agina so me tufu sa bema wo se me untie masem won se ne no mama part ehunu se bema wo hia o bema bi de na chi kote wo hia because wadro ne ko hwe ba nchi besi wa ne enya wo ma afa ngo ba nchi na enya fufuo ema wuni ntu hu hia afei na wo se den awale bia
bema bia na wo kɔ no ene ufiri obone ho no bema no nya ne back ana bema no nya ne back na so nya wo kunu no back nti mo ha opa na sei mo tete mo kropo na mama part echies ka hwe mo mpo no mo yere tete ho mo mpnafo tete ho na ono men ogororo maame no a ono no woni sika no na woto a na wo ba begimi a kire na onyi wadi ete se woyi ni pa ebradi woyi omadi nso no ejo makoma yale broken heart achi wo mo te se wo nam no mudi na tem but mbagu so di na tem a ye na yatim dide ko ba bi o munye obia mo sangofo na se mudi mama pata tem no munye obia mo kasa enko ba bia mo fa mo jimie mfro nko ye ntie na asem a wo kan enyo bi na beka cho say jai topa da bi o na ko bi a wo do no na wo koma no na ne wo se me nku biem ba tia ene matamfo mom ene ebo mi se tia no mo se ye nto mi nsole mu wona no mo se ye crucify me wona no mo se ye fa mi nko afiase ene me twi mi ho free boni mu no wo mo na ebo ma ba so wo mo no mo promote ministry no ana wo mo no mo no mo siase wo mo do me ni ye push me ne me ko na wo mo so ko ene dey are saying crucify him kasi she some can see my Jesus cho free boni aha me de pa ene me twi mi ho free boni no aha me de pa munti na ko bi a wo do no tie na wo koma no na ne wo se me nku biem manya masum dwie ene matamfo mom ene ebo mi se wona no mo se ye nto mi nsole mu wona no mo se ye crucify me wona no mo se ye fa mi nko afiase ene me twi mi ho free boni mu no wo mo na ebo ma ba so wo mo no mo promote ministry no abusia number na da so no we free advert kane na kamia makata number no so kane pa na kamakata numbers no so because na ma na me hunu so o sesaba kane na kamia Adwenepahene me menya fake o kamakata numbers no so ene numbers na guo no monfra no na mon send mo ma no monfra no monto correction ema no ma me so o sesa na se wiase hwe tio ade ne se ewiase se nipa nye na obi aka na se nipa ne so o sesa na we nya nipa bia mo o man support no amna ntimi ansesa na nipa no esa akokotia na nipa no oginsemu ano no akwa ese bodamini na yakosa ne yale na ne etie o mayo nam Ghana mayo nam Ghana ya e kan se di crowd say oh muna mo bre won say muna mo bre tema Kofi TV etimi ko bo moden ebe ko yi ni ti munteni epa say make munteni epa Kofi TV ko fa muna mo bre eme ko yi ni ti no Kofi TV bo no ho moten bia ese ka support na e wo muna mo bre adwumam o kan se o mabusuam muna mo bre abusuam no na sa ata na se ka muna mo bre abusua e support Kofi TV more tema de ko Psychiatric hospital na ye de ne bai no ese ka abusua no e pushi ye e ma muna mo bre o san ko back to the situation mu but now say abusua no dey ejeja ne wemu ntiri Kofi TV do ye na famu de but dia kana ka jira abusua no so won say abusua na pushi muna mo bre ntino na ne won hia abusua ne ntino o say ne man no asa ati nkensen won say ne man no ati nkensen say mama part ye nyina say won say meboa wo ye Ghana for problem kese pa meboa okay say problem ne free wa ye problem ne yie na ni pa so wo sesa ntokwa bia wo ko a faso ni so ensen bia wo ka faso ni so no ma me so say free ho wa be make ne clear say me nyi so din bia fa anko ntokwa o ye on trending ba beto aka bi normal etisabio yes anyina bonte mama party Agradaa mama party Agradaa there be faso bia ni so e ba ne sana ma me boss a ewiase kra pa wondodo Mr. Sa me yes cry obi anyimi ni obi anyimi ntum e ba ne sa na oya obi aba maamenim e ba ne sa ni je bia na maamenim biem na afira adwempone kwa na ba maamenim mo se maamenim so le betena wa ade ni kwa so oye no oba beye ade ni kwa so oye krampo na no oba ye dai aba ba beye se ne no maame no ye se agina tuna so muntum ntia wo so apam mo ehu se muntie
And a woman no yes woman dummy. Me a push me ne me ko na almost so ko and the day I say crucify her. Kasi she Muntini. Now there was a mean copium. And then my town and they put me say, one another say young to me solimu. One another say young crucify me. One another say young famine quite fiasse. And then me treat me who free bonimono. Woman a bomb a basso. Woman who promote to ministry. No. And a woman almost yes woman dummy. Me a push him in the make now almost so cold. And the day I say crucify her. Kasi she. Upon somewhere with a take. Some can say my Jesus. I met yes, I won't My name is Smuji. And then my town for Agradaa say, Wapamu who, oh, Hiamo. Wow, so very soon, dear could be out of court. Mama Pat, Obey you soon, that Atia will be a fan court. The same as I am and Penquas as in beer beam. Why and Dom carrier? na kobi a wo dono na wo komano na there was a mean copium my name is Smuji and then my town for mom and they put me say one another say young to me solimu one another say young crucify me one another Adwenepahene na me kan pa ene me twantro na me giram kese pa se nka asole no kra na yemfa tonton kobi yemfa soro nyanya boutique na yemfa ase ono tonton toast ka komomone wati ase amane soa mo ene cancer na manama mo na ne toilet no soso no ye toilet no e ma ne mema no 10 room bia cancer toilet bia 10 aha na nke yemfa baako enye giska na yemfa baako so nje giska na ese nka Agradaa akasa ke jeli no me na me kan yo me nya fake muntie na abonto ze ne compound ho so pa na ke fa onye taxi rank other side aso be tro so ati ase aha esu nei maami ni o ma bia wo ye ne de ase de eno ano say wo tie futuo de a adete sam sa be kutia no so de ka me nipa bone ni pa o young famine quite fiasse and then me treat me who free bonimono woman a bomb a basso woman who promote to ministry no and a woman almost yes woman dummy me a push me ne me ko na almost so ko and the day I say crucify her. What's it? Say upon someone that take some of fele John free bonne home sir simple we are the NCS wa brabo sir so ba chon free bonne ho adie bia free wa brabo mu 2022 no Jesus 2023 e we de be ma wo oh yes what the mouth so the mouth mo ho in the name of Jesus sukuru na no wo dwane no tie na no wo ko e sansa na wo di bonne achi and then when you bow so wunya ukuru ana guys don sema wura on some can say my Jesus mama part say na pastor Elek free na chiako because na oni abonefo ne nam na oni nkwasiafo bi ne nam na oni mema bi omonam a ema bi omonam mu ntofutupa ntina omo se na wale ti awale mo ni je pa na mama part ni bi once mama part e ba social media be sun adene wurawura na amane de na wale sem e beto abonten meboa enna ni je wo na wale mu wo beti na wale sem onte nka saa tem no na wale sem beto abonten na ye tu no fo no wo se me Adwenepahene no me medi watemu by questions bia me busa wo no adwene ye adwuma mi so aga se wonu masem ni ma kyerɛkyerɛ wo sem bim ma kyerɛ sa ha wo ye ne se akebese we ne se akebese tika maame no saa tam no tie ye nsem na ye ka no a kenye no se okɔɔchɔkɔ no kɔse san tentem ba saa tam na nkrofo bi mu de kyɛm benefit free maame no ɛnan asenti no no mo pese maame no nani be biebie maame nani ebe kanse ebe te na maame na hu no se oh ade we nipa we kurampo no asema working one time no krapa na nipa yi eken ba saa tam na do okunu ho etan ahye ne mu nto hu okunu a ompere mu ayede ahwe na gasi dan sai ena me de be ma wote me nchen de be keka san bebre eduro bi krompo maame po ne ba be ma o eduro maame po no ya ne san ye mama me no kofa ne ba ne back nti yin pa bonfo once na mu na mu group na mu twahia no maame no se hyehye obi antworo hyehye me so wa type Agradaa say hyehye shame
agrase she shame was more friendly money wu oh my way timuno ana mo ba be di Adwenepahene atem no ene mo wai mo ana mo ba ena ukutia mama part ye di watem no ene mo wai fa wo se na mo angasa na mbedi matem no ene mo alternative didie no nyina na kogu maame no so meboa mo alternative atem didie no na kogu maame no so ene mo wai yenkunsu ni asewo pa bonfo nko a yenko sukuru na no wo twane no edi entina no wo ko esasa na wo diponi achi ene wani ba wo so wonya wukuru ana bon sama kasi ema Jesus kasi mesuro bone na ma tweme ho afiri bone mu na mawurade ansai me na bon sama hye ho ma bon sama kasi ema Jesus famiko na verse 4 to 6 no Jamfu a o se verse number 4 to 6 o se say obiara oye bone no oye de to mra wo ye bone de to mra na bone ne mra to obi so obeto mra bia wo se mra ne wo ye dwuma sia na amunim na befa hin na bone mra de wo ye dwuma e wo kwan ye se awurade akwan e ya chewache awurade wo ba bi odo obefa na wo koba enye obi na beka kire se jai bone enye obi na beka kire se jai mpuatwa enye obi na beka kire se jai topa dabi o na ko bi a wo do no na wo koma no na ne wo se me nku biem manya masum dwie ene matamfo mom ene epo mi se wona no mo se ye ntomi nsole mu wona no mo se ye crucify me wona no mo se ye mfa me nko afiase ene me twi me ho free bone mu no woman na ebo ma baso woman no mu promote ministry no ana woman no mo siase wo do me me ye push me ne me ko na wo so ko and they are saying crucify her kasi she upon some awurade some kasi ema Jesus to free bone ho awurade ensese wa brabo sa pepe so ba to free bone ho ade bia free wa brabo mu 2022 no Jesus 2023 awurade de be ma wo oh yes de ma wo so de ma wo mo ho in the name of Jesus sukuru na no wo twane no edi entina no wo ko esasa na wo diponi achi ene wani ba wo so wonya wukuru ana bon sama kasi ema Jesus kasi mesuro bone na ma tweme ho afiri bone mu na mawurade ansai me tamwa na mama part edi sa ankwasiafo na chi no tama na mama part edi sa ankwasiafo na chi no se na oni asundwe o na mama part edi sa ankwasiafo na chi a yodum no na oni asundwe bia e woni fie na oni peace se ne mbebo video we akire we atama na mama part edi sa ankwafo na chi no na onya mpam wo mo no muntie wo sum wa ha na ni abre papa na mama ne da wona but ne mama ne da woda enei mama no ocho ye yinwom ene mama no okunuma na doggy left and right na ni age wate ti wiaso ni nipa bi na mo a now yes oh me de nipa we die me ti menya na chidi a oboa ja na chidi no ya brosam hase na mama part no wo super na wo super because atam no hase na wo di abonefo achi no di nkwasafo bi mo achi yento afutupa tisata mama na kwa ba na obesunu okọ was na musi mo konto koma me anytime you use the word say obi no okoma mama part ti munya tobe no munya tobe no na mo koma mama no munya tobe no one say ngege a break record minya ba ngege a break record me Adwenepahene de munum say automatic what you say sa pepe nezo so de akwa ya wokutia mama party brofu bia brofu to the work akwa be kan brofu bia akwa brofu de ya mama ne ta kasa brofu no muntie mama part enu musem no wo super me da sorry na wona omo se Ghana ya omo diampo they have planned and tell and penifo be say sorry dina wasi no kura no yanjin free ni nsem a I will still serve the living God.
I will still fucking serve the living God. And me only paint me when I was assassin with you. Nipa won't me when I was assassin with you. Men are me pay. No, I'm a super for Christo. One more preach here. One more see a sorry dino. They are still doing the work of God. One more nyame, oma for Yesu. Na omunam, na omukita Bible, preaching the word of God. No, they are still serving the living God. So you people can do anything. The meeting upon the meeting you people are doing because of my program, I don't fucking care. If you people like, you should stop. I don't fucking care. You can take everything from me, but you can never take the word of God, the Bible. Nobody can take the Bible from me. You should put it on your head. Nobody can take the Bible from me. Now, it will frustrate me. It will never happen. It will never happen. The Christo said, "Wabama wana efi wana won jale ye wana won nishe wana jira wana won nimu Christo wana na Christo abama homo." Me that sorry. Now one almost say Ghana you almost diampo. They have planned and tell and penny say, I sorry Dina was sino crano, yan Jim free in somewhere. I will still serve the living God. I will still fucking serve the living God. And me only paint me when I was assassin with you. Oh, sir. Mama part uncle them beam, Muntin yepa. Uncle them beam. Me cousin be a chemwa. Shade ewia so se nipa bi wo na so no mo na mo a me Adwenepahene na my free pa my free pa because the entire make us say nipa bi mo a na omudi machi nipa bi mo a na me no mo nam na mitimi gina pintin bibia begin nya easy me gina pintin no a mitimi pushi omu nyina no o pushi omu a ombe timi up ye ba gange say be kuotia but a man no mu abem mama part nipa bia we yi omafiri wakwan mu no omo nyina betimi up so be kuotia but ye na enim no kure no ye na ne ye ka asempa ne kire wo sa atam no enne no ye kire sa ankofo no say omo ye fake ye kire sa ankofo no say omo ye fake nyame be boa wo woni mpanyifo nyina so wofo nyina betwa ahia munya me adwuma adia ne empe eyese bia first kabagiska ba na die minim se sa no ma no woni hu biem hwade video we min delete da video da bia be guso ada e wo me phone so na me twen se time we beba ma bu video da kire mama part se won hwe video we yie pa aha na ma me no wo yaw mu na ma me no da no na ma me no wo yaw mu pa Satan na ma nusu no. Hwa na ye yesre o muntie. Aha na ma nusu no na ye ne yesre. Because na nsem bia ne ye ka che ma na wontie no. Nti osu na ye de. Satan no mu na ma esu na omosom do ma no. Ene na ma esre na ya ne yesu no. Enka ye nke begusu asu no. Ene ye ma esre ne no. Ye de. Yakoma ma bie ye ho atoye batomuna na satam no na eye omo de satam no ene no omo akotia maame no satam ni nyina no bia no okoma maame no no mpo mu din keke e din keke no mo pe na obi mpotimi yusu maame ni din e de din kwase asem na de maame ni din ababeto so ene maame no so ohia peace ene wo hu se odobi e de awalpa bi e de oda sole anopa na wo hwe okunu anim na okunu ka say good morning my beautiful angel my love my sweetie papa
no was that tattoo. He said, Pastor Alec, Mr. Yafre, Mama Pat, me mame. Why? Me decided in my say disclaimer. I second name, me mame. For man, why? Agradaa and the pa, mame. For man. Ntufi se mame non pass unje. On se he, Mama Pat, once and neno. Wasuma ju wa otim ko gina so ndem a umpempema kutie bia. Once and no preacher kutie bia nim. Once and no preacher enenu mpo no. Se ne Ghana fo na omo ba settle trap way video bia me se me delete that kire say. No na Mama Pat nkrofo no mo ye do no. Omo nan ka se epe ma me nim guase. Omo na epe ma me nim guase o. Omo na ko settle trap. Se enche maame no e na adwuma no so de edi maame no pa because nipa no mo ben na angasa no ye se abo beka wa na efiruntumam me dem ban ma beka ma sana me ko ye se abo beka wa na efiruntum me ene Adwenepahene se de Mama Pat etra ba bonten abeka so na revo so empani asem onna atambiem no me misi Ghana me ka se revo so empanti me kwa asole na ka be se Mama Pat timi kwa asole bim but ne me kwa asole misi Ghana ne omo mienu nyina ma akosra mo ma so ndem misi Ghana ne me na me yere ne me ma ye ba akosra mo nyina wo ma so ndem me nko ba ku na ba akwa beka so o mesra mi o me nya hypocrite ma akosra mo nyina correction ese me to a ma to no pepepe na me ko simple as ABC ye so nya me sumu ya nka be boaye obi osum nya me ye bia no nipa no wo ye ne bone kure nya no ko na ko mu te na adwene mu do ompe bone ene amanfo bi mu e wo se maami achi ma ha na maami wo susu pa to say yes maami na wo yawo wo maami ni mu because na maami na boka wo na son down enye easy o wakoto ka na lance sabe lance ko lance na o mo ko ni fake mawa na aposifo na ngasa sa ba che osizika ni siwa na ka na enye adwuma obede na se wo to nya sika ti Mama Pat sika ne ubenya ado masa ankwase from de wachi no fa hwe nyankafo me ka kire inhyira ba so pa se wo chobi 1 cedi empo a chiripa 1 cedi man nwene se bia wo giz nipa ni scan back because what ya sole Mama Pat the more na wo ye papa no nipa no so beba ayi na komam at correction da ma ubenya wo sika ese de bebe na wo pe wo ye wie wo kas wo fie wo sika e de bem na wo pe e de bem na wo pe me de meka no kure da kirew meka no kure de akirew se meme de asema meka akirew no se ese ohia asundwie na so na wape no ese ka bia waduri ka kwa ne we aye fine woni we chese se ya woni ha obi abiem meka no kure akirew he wiase ene kwa me despite mu nyina ma me so pe kwa bia fa so na po macho na no mu nyina mo nye fine kwa me despite mu no na bu kana Japan mu nyina no because ye ka Ghana sitrofu a o ka ho bio Mama me yere o say engoko me de me engoko de say me Ghana de me Accra side one yi de me Mama Pat na ebia be no kre because me de na me no say me ko school Accra na Accra ntin nkoko side one yi de me wona mfo bibiro ho a nye etimi ko ye de eko bole kama ye de e wo ho no so ati ase me yere kwampo na be drama attention si ase Mama Pat ye de e wo so ti Mama Pat ti ma se na me ka ni ye pa obi antan wo me Adwenepahene me ka wasem kire wa e wo me se ye nya beef na twam me no ni ntokwa bia me ka no kra kire wo me nem si Ghana ne se wetu make peace ne de obi apasundwe won se me ka se omuna no mu krem se ye pe peace isi 2023 mu a omuna be start a fight against omo a na omunya nka se pe peace no on se abem won se abem etine no Mama Pat de bia no mra mesu won so biem o ma me nsi won so biem ena ha mo no ni preach over preach ye won se me se me free advertisement no ne number ne first aka makata so ene da ho mon kona sole eye simple obi anta ata ma me ne biem ma me no won se 31st night wo ye na ka ho so no ma plan se mo ko fight against ma me no me bo a na ma me ne ma post for be bo no ho ban ma me ne ada ho mo ka so se bi da bi na mo ta Adwenepahene bone da bi na mo ta Adwenepahene bone me Adwenepahene no won se Mama Pat ye beef o ya nya beef o me da bia no content
each and every day. Now me yire me no angasa no. Ye ka say critic content. So social media obi anim ye. Me angasa me to me ni padua nyina content. Me yire ni padua nyina content. Eti me ntwen say e bia mama part, we be ka san na mama part. Eso onku bi nta Adwenepahene nya asem bi anka bi what? Woso onku bi mu a ena ne ye pe. Nti ma mena ya ade na ye ye mo na baso ma ye mia ne mene. Ye nya ma mene no preaching. Ma ye mia ma mene mene. Mo me nya ma mene no senia ye timi ama so fo bi mu kwan. Na omu ya me adwuma no. Ma mene so asesa ye try no. Ne ye ma no kwan. No so ni nye. Mo part was on dem ho fe pa. Why ade? Yenko. Untimi hura me wasase we so. Sir. Me na me pe. Ana me se mafa Kristo. Simple. Womo nam preach ya. Womo nsi asori dan no. Mo say video ni enko. Work of God. Womo nyame, omo fa Yesu. Na omo nam, na omo kita Bible preach the word of God no. They are still serving the living God. So you people can do anything. The meeting upon the meeting you people are doing because of my program. I don't fucking care. If I say, na mama part any na no so. Na e ono angasa ne nkrofo because we ma me ne nkrofo di ko back door na omo no akogiem ato abonten. Ti sa nkrofo na no na fight against ma me no. But ye tia na e ba abonten e de betu ma me no fo a. No masa ko ma me no say be di atem. Na me ebu fu more. Ene be de ba be di ma me atem. Mitimi ni atem. What do I am dey? They be no why me amedina tem. Onya me hwe be dina tem fu se me bodamfo. Ana ma Jimmy, me so le na me didi obi atem. Da bi yenya ne sa. Yenya ne sa. Mpese ma me ne were be hu bebiri, mpese me de be ko akiri. Mo me ntie ne preaching na obe preach ye no enra Sunday no. E me de pa. Ma me ne kasa yie pa. Nya me hira wo. Sukuru na no wo dwane no. E di entina no wo ko. Esansa na wo diponi achi. And then when you bow, so we are Ukurana. Simple. Bonsam kasi ema Jesus. Kasi me sropone. Me sropone. Na match me one free boni mu. Na match me one free boni mu. Na mawurade ansai me. Na mawurade ansai me. Na bonsam sha ho mawurade. Bonsam kasi ema Jesus. Fami ko na verse 4 to 6 no. Bible can say bi wo ho. 1 John chapter 3 verse number 4 to 6. O say Obiara oye bone no. Obiara wo ye bone no. Oye de to mra. Wo ye bone de to mra. Na bone ne mra to. Obi so obeto mra bia wo say mra no ye dwuma. Esa. Na amunim na be fa hin na bone mra de wo ye dwuma. Wo kwa ye say awurade akwan e ya chewa. Awurade wo ba bia odo be fa. Na wo koba enye obi na beka kire say jai bone. Enye obi na beka kire say jai mpuatwa. Enye obi na beka kire say jai topa. Debi o. Na ko bi a wo do no na wo koma no tie na wo se me nku biem manya masum dwie ene matamfo mom ene ebu mi se wona no mo se ya ntumi nsole mu wona no mo se ya nkrusi number na da ho no monko asole no monko e kire se ma braba ya advert na monko asole obi anya ne nyame adwuma ade aye pa no ne asundwena ne ye pe ko nyame fie ye mpedede sika mpedede nyame fie ye mpe he yentimi nkotan obi adwuma baakum ne me hunu se sofu we eya adepa we ya adepa adentina nipa nde yese wo ye na enye no nipa na firi ho a yensantan no na akwakọ ejimi eno ntemi nua bangege hu ye no se dabi sese ma me so ndi papa be mpatan bi mu a mefa me tuo nyina nwo mama part yusu word bi manage wo pa wo se me ye oba ye kana Ghana asole nyina na me ye oba tan nti me se bibia kwemponi a ese me jem na me geme manyina ehye me yem asawfo nyina maame ene me mama part na se bi oba tan ka asem wo ya nta wo sen pongu oba tan ka sa asem wo ya wo ya badwema esa wo sen gu so oba tan bi na ka sa asem wo ya esa wo sen gu pa maame ne ka sa asem na nam maami say wo kasa sei ena first na manfo bi se wachi pushi usa no na maame ne timi kasa ya se wo ya kora e wo nyamesumu papa bempa e ya panyi wom enye se bia
mebu mama partner nimtia anase bia mekase bia wo ya akrase bia oba nyamsum no nchayo ono ne no masem nti wagya bibia mu a adentina mu amude na chino. This is the time one can preaching once da bia no na me boss asem wo se so say ma me ni preaching bia wo preach no mo fara mo hye me kanyansa na manfo mudi na chi start yes ad no da me boss no ade che on be hye me jai tumbe 1 week a omo hye biem me sa be kan no masa akose sa asem na me kan ya mama part owo so a wontem ye pa me nti obe sa video wi no kreso so muntie minti me na me kan sa asem no na me boss asem no so na mama part e be sa video but sa ta no ni me beef to no so be bo me din you know say ba be fire no but na ka me fire no muntie wonyonko na wonene nam na so odo wo no wonhira bi mpie ye ntia you also power asem no me say wonhira bi mpie ye ntia share me the first na me ni mu hwe kra wo social media ne so enro na me sister bi was ko cheke asuma se so power asem obentin so pe wasem anya bia kwere say wo preaching na wo preach no o de bia to ne page da but onu sa nipa no asofo bi be preach amotimi kofa wo mo preaching ebe to ne page so he or she doesn't believe you. Yeah. What I say but they will pretend sa pepe enya o she jiwanim mani ba wo se nipa me penasem sa pepe simple ewiase obia ne destiny awrade de ma sa ewiase obia ne destiny awrade de ma no na me destiny awrade de ma me no so wo ya me maami o wo ya me papa o wo ya me kunu o wo ya me ba o if you try on my destiny you will die sa me destiny awrade de ama me awasase we so no a me kra free soro e de bae no so wo ya me kunu wo ya me maami wo ya me nua we are my downfall. If you try on my destiny, you will die. Me shabra a different. Me shabra me deba asasi so a different, and nobody can temper. Nobody can temper my destiny. Oh, party near. So what I say? So I tell na me tu no fo no. Yes, a penny to a craft. A craft where the etu penny no fo. Satan na me nim say me Adwenepahene metan but o hwe ba me videos on me say na me busa no Satan ko preach you o hwe ba me videos a me say na me busa no na e wo no na wo won krofo no mama part ya atem de na be di aye pastor Eric atem no say me ka kire o pekwan bi fa so pa wo kunu no be ma ne dampa mu de pa de bi pa fru akoma mu na fa mama no Beman pastor Eric o medimani ahwe nipa o medimani hwe nipa papa ne ye obi a nka tama ye che wo no ko medi wachi kurampo ko obaka sa hallelujah me bro sama firim so ko me bay for firim so ko enyapade no memfa eso papa no no fight say ye nyumra na beka no ho tie no fight say ye nyumra na beka no ho isa ade a me pa firi wa no say Pastor Eric Mr. Ese so no wo yere utimi ene ne kwa asole support wo yere on the way am Adwenepahene me na me yere yete no obi antimi de tie ntem nobody obi antimi de tie ntem mama part agasa gidi all them dey mama part 1 week man 1 week solid but me na man sa 1 week no enei me mete ya ka kire mo se mun jaja mu ye maame na minim de mahunu mi da na enyina ewo so mpa me boasa pastor Eric mama part Eric mesra wona oyere monka wona monko asole monka mum na monko asole simple as ABC support oyere why ti mama part asole no ma okunu handle asole no na dinachi ebeyi one okọ asole nipa ebegu asonde mo nti mo na mo se mama part den nyina ehye me ngo tie ne preaching ne de okasa yie pa atoma kuma so pa yenti ba so kuru na no wo twane no e de ntina no wo ko esasa na wo dipone achi ene wani ba wo so wo nya wo kuru ana Pastor Eric ofie Some can say, Emma Jesus. Kasi me suro pone
mesuru bɔne na matwe me ho afiri bɔne mu matwe me ho afiri bɔne mu na ama Awurade ansɛe me na ama Awurade ansɛe me na bɔ nsɛm hyɛ hɔ ma Awurade bɔnsɛm kɛseɛ ɛma Jesus fa me kɔ hɔ na verse 4 to 6 no Bible ka asɛm bi wɔ hɔ 1 John chapter 3 verse number 4 to 6. ɔse sɛ Obiara ɔyɛ bɔne no obiara a wɔyɛ bɔne no ɔyɛ de to mmara woyɛ bɔne de to mmara na bɔne ne mmara to obi nso a wobɛto mmara bi a wɔ sɛ mmara no woyɛ adwuma ɛsa Simple. na munim na bɛfa he na bɔne mmara de woayɛ adwuma ɛwɔ kwan yɛ sɛ Awurade akwan ɛyɛ akyewakye Awurade wɔ baabi a ɔdɔ wobɛfa na wokɔ ba a ɛnyɛ obi na bɛka kyerɛ sɛ gyae bɔne ɛnyɛ obi na bɛka kyerɛ sɛ gyae mpuatwa ɛnyɛ obi na bɛka kyerɛ sɛ gyae ntɔkwa dabi o na ka obi a wodɔ no Wada wa show. Abusua wada mo amonhwa asondem ho. Mo hwa asondem ho. Na mama part. Nti sofo ban pay preachi a na nipa guo sei. Eye nyina ye fe. Ti wo preachi a nipa bebregu sei enye ofe. To the example, nto mo motiwe obi yi 11 cedi. Ato correction a mama part. Unyeska. Wo motiwe yo. Obi ato correction 11 cedi a. So obenyeska. Obenya oso ne wo de. Kakrawa abe save bi ede bia bo ahiafo babi odro nya ska wie in deep nipa bi mo chi se esem ye show enye by for se ese sa anko from tete aburuchire no hwe omo o kakra kita wo no invest wo ho mere me futu an ma no no unse nipa gu aso ndem pa nso first na nka yenka ekutia wo nke ka chom so komo mma nso wo number ne gu on first aka makata so and the number ne go because what ye asem that the necessary kutia yan kuntia but nene omuna na omuso mpa asem o ma bi na omudo ne nam once o preaching na me boyo ma bwa because atomaso me yiro ko dwale a o ti o preaching so be di me yiratem me yiro ko dwale a me ko mi bowura dwae wa mete se mama part video na daso yi wo dwale na wo ti o preaching Ujale na wotie o preaching. To di me ratem eya me ye say na ti Agradaa pa mama part me yire tie o preaching. Me re show videos 24/7. Okudwale anu wotie. Na ubedina tem say ya. Na pa che say ba ne nyina no etwam. Me yi ade firi mu na me ye firi mu. Etwam to aso ye onya me adwuma. Ma ye nte boni bia bi emye nte watimi no waka me. Emien ti se ena kana se wakobu obi afaso enyina de ani edi social media na chi so obi bobo popone efa ho a ya be sa be ko tie nipa no me kana kra kirew mama part me hia 1 cedi me hia madwuma bo me ho moden me hia peswa wo ska me ye janka fa hwe nyanka fo e wo Ghana no kra pa na me ka kirew no eno na nhira ewom enye obi a wote ho a ye breastfeeding no na wodo cast emema manfo ye wia na sa akotete woto woni nipa bi mu didi nkomo o mu ntimi keep secret na akotete te woto ni aton eso bia na nipa no obi mpo wo nche na ko ben wa ko be hu so yin papa woni okunu mu nka mom tie okunu asem se wo tie okunu asem a be boa wo be feel free enka na wo kwa so lebe na yamba hyehyew to ko gina property so na wo preach a ekuti asem ene ntokwa ensem nkwa na de ko preach ne ye hunu biem o ene ye hunu biem ene wo nsem a wo kan nyina no asa wo konya madwuma num no be 20 years ni tie ni epa ene wo nsem a wo kan no asa konya madwuma no asa be 20 years ni because wo nsem na kan ne mu do ye be fa futusem eso afiri wo nsem nim sane wo so be fa bibi eso de afiri obi die mu no sane obi so be fa bibi de afiri eso die mu sa na eso be fa ebi so ayede ede free osudi tokoso aye wonya madwuma na me kan na ka number na makata so nso na ene da ho no wona papa bempa na mo dom ho pa e ko ba ne sei ena afi de chenchene atwan hey but nene wo so ye ba tan e ho no nkwa full respect me da ma ho me adwepan de me se wa hunu mi ya wo be ka se me nye wo ba obemia ena be huni pa me ya wo ya ade na ya mepo obaso so wo ya ade na nya me fa ya me obi onuma nante bia nim do am sitie sa ena Adwenepahene me tie the name still remains
enkrata mu kinkon be ma yemfa ne yere anim enye fom yentie baako enka ho saa pepe ka cho se jan pu atwa enye obi na be ka cho se jan topa Debi o. na ko bi a wo do no na wo koma no na ne wo se me nku biem manya masum twie ene matamfo mom ene ebu mi se wona no mo se yanto me nsole mu wona no mo se yan crucify me wona no mo se yan fa me nkwa fiase ene me twi me ho free boni mu no wo mo na ebo ma ba so wo mo no mo promote ministry no ana wo mo no mo siase wo mo do me me ye push me ne me ko na wo mo so ko and they are saying crucify her. Oh, kasi she. Some can say my Jesus. I am the pa. Woman promote ministry no. Moshe. Yes, woman do me. Me ye push me ne me ko. Na wo so ko. And they are saying crucify her. Oh, kasi she. Sa pepe. Free bone ho sa abuso ntwa homla Odo mi ko kroma ba o na mpato ko edo hema mi wo fa bie mo se me nsani ni ska wo Ghana ma me na so wo fa nsani ni ska nu kwa so kokuro na ma ye ne dey tina fi na send there e kwa ba tu na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia da no dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sa na wo kwa mo te ko ska extra ma mesra me can for tap send amount so you so iPhone and also over time no akọ app store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesra and I will send so mesra o first transaction be no we so we hear promo code no so ba Adwenepahene Adwenepahene e da good yes ntimpacho wo boguma wo Europe kwa da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, mommy, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be. Mommy, Odo, hey, na se wada fokus aso ya nwo ya sa. hwe na ho ya. Me se me tuna me no fu na ni brama. Na me come for divine pills e ma no. Se wakwa kwaji bio. Hey, the divine pills or that ba no. Ana wada fokus akwa kwaji bi se no toro no fa bosa no. Hu se ne no fu ne to na hyehyɛ. Hey, because that be no complain so opo to no fu ni bi. Yo. Hey, and the divine pills na wada fokus ya and na de why kwajama na ni bretu e twa wo ho no. Ani. Hey, and ebusu e ka fu divine pills amamo. Na de wo mkrampo ne se divine pills na ngasa no a mass stretch mass e wo mo ho mame stretch mass wo ma ho mpungu so me so kota pills na wo no mo a stretch mass e be kwa no aso bo beki TV Adwenepahene TV Wo no fo no so e be hyehye no wa wo pɛ no fo akɛse wo no fo no ɛyɛ te sɛ medie Adolfo beki TV secret ama ne kana ayo soche na ha ene ma yie pie divine organic skincare product and amma me color yi shining like a star Miss Remo omo wo UK mon contact omo mo ship worldwide say we ye tuntumo we ye koko say we ye honey ho mame hey na say wo no wo so ka fo ye divine organic skincare product ama manfo na say kun na age wo sa no na ama me color aye soche na ha sa na kun na me so misra no say ye so ye bia na say tuntumfo de wom wo color aye tuntumfo de wom kokofo de wom half caste fo so de wom hey and na dey me dekura no say ukọ ho a 10% discount ubo beki TV and Adwenepahene TV a obema discount kama wow and the UK you know be obo adwuma papa adofo ne number no ene gusu no yesre mo mon contact no se na be ya oso body no ebe na ha wono such it se medie no wono yire dampa mu a he ubehu yire no yedum light krampo abehu yire no unso kunu etuntumu o wo ye hwan o me say odo ade a eye ayikura ne se ni sai pepe busha. The next remains Adwenepahene aka Enkrata Mukinkon aka Fufukin aka Bema Yemfa na yire enim enye fom aka Mitua na Omatiam Mr. No Pressure with mechia pressure ebefa me man of peace say we are the power me no be nya peace so ya de na say nya nya peace sa na me metie me nya obi a me hypocrite me nya nyimu entam ex wife bruni no me na busuafo nyina eye fine tie pa
my ex-wife Bruni no me ne na busuafo nyina fine my wife and my ex-wife Bruni no and I'm a man of peace ntino omo chat 24/7 omo di nkomo odo omo ntempa e drafia e nyina ekutwa hia kama wo ya ade na se eya me no ebenya peace wo ya na se enya na mateme ho afiri ho saa na me Adwenepahene mete ese praye wo hoyi wo ka bomu a emu wi ba ko a ede epu asem no eno no me do bi ase na me aduma e be sate on campaign me serew share video no na like na send stars for support movement no ko YouTube Beki TV e wo honom ko na ko subscribe YouTube channel no e maye Adwenepahene TV so e wo YouTube ko subscribe so be nya videos ni bia ye dey ahwe 2023 enyoma ye dey bro no ano e hye Direct TV eso ye dey e wo Facebook me ba no obo adwuma ohun rade wo si de ade srasra no o kire mo se nkura ho ahote but oyo ba atan a nya odo e ma oba ko follow Direct TV eso e wo Facebook sai pepe Adwenepahene media eso Facebook Adwenepahene TV or Beki TV and am tisui TikTok baby Beki TV or Adwenepahene TV Instagram musu na follow me nsem wo ya ade mo bom ho modene na me adoma ye peke nipa bi mu a omo share videos pa ye wa chede kese bi a enam kwan mu a wa wo follow wo share videos kuma Adwenepahene na busua no achede no eduru ho a unexpected wote ho a ne afro back door kona kwajiwe nyame won hiraw won to nkwanam ne obedie ne obehye empa ofida the name still remains Agradaa mu King Kong the whole Germany Agradaa emu King Kong Mr. Article man bema wo the article e ba Germany a obi ehunu se ne Agradaa ho odin kita no enie memenim ne machi obi ani ho so atiase ye do besia good night peace out doggy be there go bodogi